Poštovani prijatelji i draga braćo i sestre, od dana kad su Srbi došli u Belgiju pa sve do današnjih dana, srpski narod nije uspeo da stvori uslove za kulturno i nacionalno očuvanje. Biti u Jasenovačkom logoru i biti slobodan u inostranstvu daje isti rezultat, nestanak Srba. Razlozi za katastrofalno stanje su mnogobrojni i složeni i niko pojedinačno ne može da se okrivi. Srpski narod u Belgiji je svu svoju nacionalnu energiju uložio u naciju koja sada ne postoji. Isto tako imali smo veliku nesreću da u periodu bivše Jugoslavije mnogi istaknuti nacionalno orijentisani Srbi u Belgiji su bili ubijeni od strane jugoslovenske tajne službe, OZNE, UDBE i državne bezbednosti. Ubijeni ljudi su bili oficiri, industrijalci, doktori, poznati i cijenjeni vlasnici restorana. Svi su bili finansijski nezavisni i svi su bili patriotski orijentisani, bez obzira na politički stav. Lični gubitak nekih srpskih porodica je isto tako i gubitak Srba u Belgiji koji se ne može nadoknaditi. I kao direktna posledica je današnje stanje neorganizovanosti, duhovna praznina i nacionalna malaksalost. Izumiremo kao entitet zato što niko pojedinačno nije u stanju da sačuva svoju porodicu od asimilacije koja je uvek prisutna kao problem Srba u dijaspori. Zbog mnogobrojnih razloga svaka srpska porodica koja se nastani u Belgiji se izgubi u drugoj ili trećoj generaciji. Sve greške koje činimo kao pojedinci ne mogu da se isprave i ono što je izgubljeno nikad se ne može vratiti. To je realnost koju želimo da promenimo. U Kraljevini Belgiji po statističkim podacima iz 2006. godine ima oko 10.000 Srba koji u Belgiji uživaju sva prava kao i svi državljani Belgije. Jedna od bitnih prava koje Srbi nisu iskoristili je pravo na organizovanje, pravo na slobodnu misao i mnoga prava iz domena kulture i umetnosti. Prava koja postoje i koja su zakonom zagarantovana, sve nacije u Belgiji koriste i tako ulepšavaju sliku o Belgiji kao zemlji sa visokim standardima. Ali nikad nije kasno da se probudimo iz dugog sna i da počnemo polako da stvaramo svoj duhovni i kulturno-umetnički svet u kome ćemo naći mir, blagostanje i opstanak za buduće generacije Srba u Belgiji. Mi imamo težak put pred sobom i pored naših ličnih, porodičnih, poslovnih problema koji su realni i svakodnevni. Ja bih želeo da i probleme Srba u Belgiji stavimo u naše lične probleme i tako ujedinjeni po bilo kom osnovu napredimo društveni život Srba u Belgiji. Jer ako ne postoji niko ko prokreće srpsku populaciju u Belgiji, onda ne postoji ni srpska porodica, kao ni srpski jezik i kultura. I na kraju, nećemo postojati pojedinačno kao pripadnici srpskog naroda u Belgiji. Jednostavno, asimilirat ćemo se kao i mnogi pre nas. Za rešenje dugogodišnjeg tapkanja u mestu potrebni su ljudi koji su u stanju da kreiraju jednu poštenu sredinu u kojoj je jako bitno biti odgovoran i sa visokim moralnim kvalitetima i u interesu svih Srba u Belgiji. Ono što imamo je radnička klasa, skrivena inteligencija i totalno uspavani bogataši koji su opterećeni belgijskim načinom života i sa jako malo slobodnog vremena, što ne daje baš puno vremena za dodatne aktivnosti. Ali ako nam je iskreno stalo do svog identiteta u Belgiji, onda bez razlike svi zajedno treba da se stavimo u bilo kakvu funkciju koja će unaprediti društveni, kulturni i nacionalni život Srba u Belgiji. Rešenje problema postoji, ali svako od nas treba da uloži malo truda. To nije skupo, a daje velike rezultate. Svi bi trebali da koristimo srpski jezik u porodičnoj komunikaciji. Deci koja se rode
bi trebali da dajemo srpska imena. Svi Srbi bi trebali da budu članovi bilo kojih nacionalnih udruženja u Belgiji i da sva udruženja učestvuju u radu Srpske Skupštine u Belgiji, što ujedno predstavlja duhovnu teritoriju Srba u Belgiji. Za sprovođenje ideja koja bi unapredila srpski društveni i nacionalni život potrebno je vreme, vere, puno pravih, svesnih ljudi i patriota. Neka nam je srećno i dugovečno. Hvala.